noma ngisintambama yayitolo kungilesine uhulumende Olive Lakangwane uishuishe statement la khona abeke ngesingisi wathi they are announcing an intervention bakwenda ke lokhu nje ku capacity yabo njenge founding member and a majority shareholder. Now the statement lesi sikubeka kube sobala ukuthi while the courts asesenayo indaba yokuthi they will take their cause, hulumende will step in to protect my patients kanye nekusafeguard the funds asset. Njalo ke kuseni elihlelweni sijoinwa ngulo khulumela hulumende government spokesperson Alpheus Nxumalo lota usisita ukuthi si understand ngcono the scope nale intention impela nalama implications ayo le intervention lena. Mnguni siyakwamukela ehlelweni lomhla ekseni sibuka kakhulu isikhathi sakho, engabe ungasipha nje iclarity mayelana nanasi statement lesikhokhwa nguhulumende uma athi hulumende uya intervene, engabe kubukeka kanjani lokho in real terms? Are we talking about inzaba administrative oversight, maybe financial backing noma I governance shake up? What is it really? Sesikhanyisele nje umbukeli ekhaya. Asibonge kakhulu Mnguni sivusele kubabukeli be-TV nekuthola lithuba lekuvusela ekuseni ngetingwedi. Kusummary yakho sewuphose uyibeke yaphelela Mnguni ukuthi uhulumende kwecala umotivator kulendzaba liqiniso lelithi uyi-shareholder kule nkampani. Kwesibili ngaphandle kwekuthi nguyelo wayisungula ubuye kube netisebenti embuso letinengi letingemalunga lasitakalako eSwatini Med ngema-services labawaniketako. Ikakhulu-ke lokuhluphe uhulumende kubeka yona i-interest yemaswati lokubonakala kwekuthi njengoba sikhuluma nje asavele aphathekile. Lamanye asa-admitile wasetibhedlela, lamanye atawuvukela ekuseni aye ema-pharmacies ngekwehlukahlukana ayofuna lusito lofuna ne-service lofuna iniketwe ngile nkampani. Lokhu-ke uhulumende lakubita ngekuthi i-intervention kule situation kudalwa ngiso sona lesimo sekuthi le ndzaba isatekwa tinkantolo. Uhulumende wakangwane-ke une-record vele latiwa noma ngangibani kwekuthi nakufika indzabeni letinkantolo akalufake unyawo lwengulube, uyaye eme titekwe tiphele. Kodwa kule simo lesikhona njengoba ukhuluma ngema-headline nje lokunye nasikhipha le statement besingakwazi kwekuthi sekucalene kulahlelahleka ema-assets kule nkampani sekunetimali etihambako tishonele nale. Hulumende-ke nakakhuluma nge-intervention usho kungenelela ukuphathwa kwayo le nkampani kuto tonke inhlangothi tayo, kuvikela ema-assets ale nkampani, kuvikela nema-accounts timali temaswati lesemabhange lokufuna tiyosebenta lo msebenzi le nkampani liyacalelwa wona. Ngiko-ke noma usibuka le statement Mnguni buka sibeka ngalokucacile ukuthi nomele uhulumende le intervention ayenda, kodwa kana uyenda single handedly noma ayende ayedwa. Utawathinza onke ama-stakeholders lathinzeka kule nkampani kuze bakwadi kuvumelana ngalama interim measures nalama intervention measures kwekuthi nginembala ayalunika inlusito kule simo lesindengandengako sale nkampani nekwekuthi ayalunika invele lusito lutawenda kwekuthi tisitijuba tinkantolo lokutikujubako tikhanze ukuthi inkampani one isesekhona, kwesibili isasite emaswati njengoba kuyinhloso yokucalwa nekusungulwa kwayo. Ngaba inkosi sibonga kakhulu isikhathi sakho lomthekiseni. Ngicabanga ukuthi konke lo sokuvedile cishe kuyasicacisela nakulongathi yena singisi siyaye simece ngicansi lamagama sowabuyisile kulolo lwethu lolwimi bakhonile ukukhanyisela. Government spokesperson Alpheus Nxumalo abesipha ukuthi ngabe vele ngasithi statement sahulumende baya intervene enzabeni yaseSwatini Med basho ukuthini sichubeka nato tinzaba sifuna kubuka nayi update nayi leqhamuka eveni laseNdiya lapho khona siyibona